Ovaj tutorial je za moju najbolju drugaricu koja već nešto zna o Adobe Lightroomu. Za vas koji prvi put koristite Adobe Lightroom, ovaj video će biti možda neki treći, četvrti po redu. Za početak, samo kratko, potrebno je da folder ubacite u Lightroom tako što ćete kliknuti na plus, tako što prvo idete u Library, zatim plus na Folders i zatim dodaj folder, izaberete folder koji želite gdje vam se nalaze fotografije. Kada ubacite i importujete folder, idete na Develop. Za početak u ovom ovdje delu gdje piše Edit možemo neke stvari. Kada je pozadina ovakva, najbolje je smanjiti osvjetljenje, dodati shadow, dodati na primjer malo saturacije i zasićenja. To je ovdje. Ono što želim da pokažem mojoj drugarici jeste deo sa maskom. Kliknemo ovdje, zatim ovdje kliknemo na People i selektuje ljude. U pitanju je verzija 2023. Kod najnovije verzije postoji veštačka inteligencija. I evo, ako kliknemo ovdje na sebe, detektuje. Ako želimo entire, cijelu osobu, onda selektujemo celu. Ako želimo facial skin, koža lica, znači selektujemo ovdje. Body skin također, telo, možemo i jedno i drugo. Obrve, belo oko, zatim delovi oka kao što je iris i pupil, to je šarenica i zenica oka, zatim usne, lips, tit, zubi, kosa i odeća. Možemo znači posebno selektovati ono što želimo, a možemo i cijelu osobu. Ja ću sad pokazati samo lice i kreiramo ovdje, kreiraj masku. Kod lica bitno je da se ne vide bore kao što mnoge žene žele i to idemo u efekte, znači ovdje scrollujemo, idemo u efekte, teksturu smanjimo i oštrinu. I kao što vidite, nemojte preterivati, bitno je da ljudi izgledaju prirodno u skladu sa svojim godinama. Ja nisam ljubitelj ovog preteranog peglanja lica. Potrebno je da budu ljudi prirodni. Zatim, ako želimo da kreiramo, recimo u ovom slučaju, masku za nebo ili za cijelu pozadinu ili za psa, ajmo redom, recimo cijela pozadina je background. I ono što pocrveni, znači sada je selektovao pozadinu. Evo sad ćemo da vidimo shadow, ekspozicija ako želimo da smanjimo, da ako je fotografija previše tamna ili previše svetla, ovdje je sve u redu. Crna, ako želite da dobijete neku oštrinu na fotografiji, možete dodati crne ili bele. Ako imate prejako svetlo, možete smanjiti ili povećati. Također temperaturu, ako znate fotografije koje imaju recimo žute tonove, plave tonove, evo ja ću povećavati žutu ili plavu. Ovo je sve preterivanje. Ostavit ću na nuli. Ako želite recimo da vratite, ne sviđa vam se ovdje, kliknete 2 puta. Evo i ovdje 2 puta i vraćaju se na fabrička podešavanja, to jest i vraća se na podešavanje fotografije kakva je u početku bila. Ja ću opet staviti malo shadows, malo senke, da budu svetlije. Može malo kontrast u pozadini. Hajmo sada recimo nebo. Selektujemo nebo, maska za nebo, znači ne moramo mi ništa sami kao u Photoshopu, već automatski on pronađe nebo. I sada evo recimo kontrast, možda malo ekspozicija, ovo je preterana, malčice, čisto da vidite razliku. Smanjujem svetlo da bi ova plava došla do izražaja. Može malo da bude izoštreno nebo. Hajmo sada bilo koji drugi predmet,
neki objekat, to može biti pas ili nešto što želite, zgrada, bilo šta. I ovdje je potrebno da ja njemu pokažem koji objekat želim. U ovom slučaju želim da to bude pas. I ne moram biti nešto pretjerano precizna, bitno je da pokažem šta je to što želim i on će detektovati. I evo, selektovao je psa. Ja sad recimo želim da pas bude malo belji. Ne treba pretjerivati. Također malo senke psa. Svetliji. Ovdje možete dodati neku saturaciju, ja to ne želim. Zasićenje. I što se tiče ove fotografije, to je to. Što se tiče maski, vi ovdje zaista imate mnogo različitih maski, možete se igrati, probati šta je šta. Ali o svim ostalim opcijama u Adobe Lightroom, u nekim kasnijim video snimcima, ovdje možete zaista se igrati puno. Ovdje ću vratiti, jer ne valja pretjerivati. Ja ću sad izbrisati sve maske. Delete all mask. I bez jedne maske kliknut ću na person. I izabrati recimo zubi. I pogledajte, odmah su selektovani. Kreiraj masku. I ovdje možete izabrati isto kao i za lice, tako i za zube. Znači, izbeljivanje zuba. Moji zubi su i ovako beli, ali pogledajte, ekspozicija je malo veća, možete i ovdje white, pogledajte, to možda bude zaista pretjerano belo. Ja ću vratiti na 0 jer smatram da su moji zubi lepi. Ali ako želite da ti zubi budu do izražaja, ekspozicija i white. A možete jednostavno samo da izaberete izbeljivanje zuba, to je ovo ovdje. Želim da vam pokažem kako se prave obično maske. Znači, selektuj subject. I ovdje ćemo recimo soft skin izabrati. Pogledajte, znači postoji soft skin light, ja ću izabrati evo soft skin, možete da izaberete bilo šta i da vratite na podešavanja. I kao što vidite, pogledajte, malo je glava tamnija nego što bi trebalo da bude. Ono što je za soft skin jeste da clarity ide na -100, izoštravanje na minus. Pogledajte, kad ide na plus, ono što je normalno jeste negdje na 0 da stoji. Ako želimo da se ne vide te bore, da dobija taj meki izgled, mi stavljamo izoštravanje na što manji broj, na minus. Međutim, u tom slučaju lice postaje malo tamnije, pa je onda dobro malo malčice ekspoziciju ili senke posvetliti, da bi to fotografija izgledala prirodno, da ne bi izgledala izveštačeno. Znači, kada već stavljate meku kožu, onda stavite i ekspoziciju ili svetlost da bude malo jača, tako da bi to izgledalo što prirodnije. I sada je potrebno da eksportujemo fotografiju. File, eksport. Biramo ovdje folder koji želimo, u kom želimo da se nalaze naše fotografije, radna površina, izaberemo neki folder koji smo napravili, zatim spuštamo dole, izaberite veći kvalitet i sad ako želite da fotografija bude za štampu, ovdje u rezoluciji kucate 280 ili 290 do 300. Ako se ne štampaju, ako su za internet, onda 72. Također, ako se štampaju, što veća rezolucija, možda najbolje da bude onakva kakva jeste. Znači, odčekirate ovdje i ostavite 280.
za štampanje. Ako je za internet, onda izaberite neku manju rezoluciju, jer nema potrebe da te velike fotografije zauzimaju vama prostor ako ih nećete štampati. I zatim dan. I to je to za danas.